talpa Tuli-Samoa Entertainment TV le po itula ay usimaya fa fonga fa apupunga ona tamua. Le fatia va Vili taulanga va ai pia le o se mea fou fa longo. E pe ona mori mo winai le va ona na fil va fa ngota stasio company fa ngota al tato tunu. Ele ima was tato tala mal pulengo va fa ngota lea po o se talio tato fasili na tuina tu le ofisa leo I tulanga taul saunga le mua le au va ai o se si umanga mai a fianga o amu ma au. Ewe ina o lewa wha amao ni ole ngā luau le amatanga o le vāiaso talu mai le so sa. Le fo ina toi talai ei taulau le meli lau pasese na tutane ina uailoa le saunga le mu ina ua motu le isi o na taula. O le taulanga ba ai mata au tue iai o na tala whaasolo pito matau tia mai va ala o loa ma va atau na malepe ma ngoto I foil tal fatai I le ngalua wha o le aso sulima ma le aso suluono mati o le tausanga I afe valu se lau valuiva. O le vai taimi o poulenga wha kolone. E ono va ana whai nai ngā luau ngā tai whale o pia e au fia le cruise team a USS Trenton, le USS Vandalia, ma le gunboat USS Nipsic, na malepe umai le so o ngā lol taulanga va ai pia, ma malili wai seila e lima sultasi. E au fia ma va ai tolu warships a siamani, na ngoto umai le marolosi o a uma mai matangia wha, ma malili wai le to selau lima sfulu tangata vaa. O mafu anga fole nana va fa mutai le tautua le va ala pasese le va America Samoa ma Samoa le salamasina ina ua momolia ne fo ia ngalu fa le amtanga le iwa se fulu ma tuu ele vaenga ele o ye nei le moto le malo ele fo peitai o le sana te nei na fa tua ina ile meli la pasese na fea Samoa I tulanga lo wa le taulanga va ele ta tau na taula ma fa pena I lava ona toi tu muli le meli ina ua motusi nisi o na taula. Ai mulmuliane ai loa mo tusi taula o le whaafangota o apili ai nei lunga o le au ia pia I le pōle asonga fua na so ai talu lava le lolo wao ngā tai whale. E o mai nei e le o toi iai sa saunga le mu ato atoa o le wafu mo wa whailai matautu ma tele ai ina lafo taula o wa ai whafuato le wafu po le o fo I le samilo loto I taimi e luta ai le taulanga wa au Samoa. Inisi o tala, watu wawanoa nei parlemene yana komiti wha parlemene ma watu yei taimi wha o popo, tādwe le mai angadwe ngā tele komiti ntal sanga I le fono ana nafi. E au fial komito tu la fono tu mau, pa lota ma whainga wha alfa mai. Yana li poti wha altau sanga le ofisa lo ya sili lu olua tasi lu olua lua. O le li poti wha altau sanga le komisio whainga pa lota lu olua tasi lu olua lua. O le li poti whainga pa lota la Haiti, awai maunga lu olua tolu. O le lipoti wha altau sanga le ofisa tau si mawaenga lu olua tasi lu olua lua. Wawata fo ilawa no al komiti o tupe maua ma tupe totongi. Le fionga whale o mawaenga titi mai a tafua. Nutaitai fono. Le mafu anga lava e tasi. Ele uma fo inga alwe ngā al komiti. Le lipoti wha altau sanga lu olua tasi. Na tatalo fo il taitai fono al komiti o waenga tau tamau a inga. Le sungani o awa eti malolo. Ele uma fo ia lato ngā alwe ngā lu olua tolu lu olua faa. Ai li poti fa altau sanga mtanga luenga tute lu olua tasi lu olua lua e mana o mia fo isi taimi e fa umai. Ele uma fo inga luenga ale vaenga komito ati na SS e pe ona tal sanga ai tai fono le sunga pule ai ele imae alu olua tolu ai ole tulanga fo ile na mtanga luenga so ta ingam fa mtanga fa te konolosi li poti lu olua tasi lu olua lua ele uma fo inanga luenga fa amauni ai el parlemene ona nafi le ava noe wha mai ai ngā ruenga tu ua na komiti. Mai lava palmene sa moi le son nafi bolanglango ina ai el whaipule le tu malo vai maunga numera tasi o le sui le HRPP sula mana ia tau ili tui vasa le tala o le tupe wha asoa wha au popo le whaas lua olua tolu lua olua wha. Peitai, lo ia whaiti o ina le se o le taimi e watu ai le si tanga o totongi o Minster sa tau ona tuu i le tala o le tupe au tu ele isi ono masina o lumanai. E lango ina le nei tu malo tala fa popolo fiong ftalai. Au nei tu alalo ai watu le vai monga. So sani ele fiong al Minster malan pulenga. Mai tau amal to ai le tala le tupe. O lo iai tu langa ile toi fa matu ina tu on seleni a wat tongyo Minster fo. Te se taimi. Tala na ia vai monga. Mea nei o tutongi ma mission tupi tele sa taunu sau le mea autu de la tato wo ele
nesi financial ia nei amo me supplement yo ni me yo ele malos ia leu sa oi fa poponga minsta na ngona i fa no Na ole sauna ngal fai pule mtanga no ngal soifua maloloina malanga ai ni tu o inga. Sa le tu mama ina minsta ya valasi tonga manga ta fito sele le fa malama ile fai pule o vai maunga. Leo o atul fufua ngale malo ile tau na maua benefiti ya tangata o yai ya afianga tu maul mafo fau. Tulanga yo nai tulo nei tangata ile o atu malo si tino man mafo fau lo fewa i taulanga. E whaftai le nā whai whātou whala inga, wa eisi o tātou whinga malo, ia la toi whātāua nei vale wa isteimere, ti te alawe vea tā vale o le ke ae, ta whituli mai au wala e, eisi atu tupe. U te le whaingoina te ngata whuia whea i whapea o ni vale, langa lai ta utu spaia, a ua te ta uvale ina lo uso. Ai a efso soani ai, pe la o la o so atu di sui, a tono lai te le vave lon whingalo. Ai leo ni vale tangata ia tau te siti le ala fo ele nau ina ia whatulanga le leise no whanga mautu ina ia mawhai o na aloa ia lato o isi fo i tangata soifua ia mai se fo sa le amana ia na vai tau o tō whainga malo ai i le vai tau le nei ina ua tūlai mai o mai tai tūle le e tau fo i o na ia ina benefiti nei tangata mo le anga i luma. O tua inga i whaatau ngatao le tau o masini wha matoto i moto atua mo tangata sa moe malanga mai whafu. Ai ta tau na awane tupe si i ai totongi o whaipule. E wha ngao yo iai whal mai wha matoto. Si sila nei wha se afu i o tātou atunu i mo meo wha matoto. E tūlanga lo iai e tātou, ai mesio nei o tātou tangata o lo a fio mai whafo ia ua tu ilunga i penga whailangi i le taungatā al mea ua. O iai lo mai afo i nei tangata mai whafo. O tangata nā mai whafo sa langalango inga nai tu ar whainga malo. Ia lea ua tau tūlai mai loa. Ia le nā ua tau tiatinga whapena. Ia tau sanga ia sui vei mungu. Ala lo whape iai. Ala lo whape iai e sa whapena ana. A fio mai e ala nao mai nei o tātou tangata. Eo mai mo meo whalawe lawe ma meo suafa matai. Ia o mai loa tu inatu tau fōle whamama pe ono se lau pe fia te le o mautinoa. A tu langa na ia stalo le vai monga le o fionga minsta ia to silane te pe fione le o ta oi inisi tu pe to allocate na inisi minsta langa lango ia se fe avatu e fai ele pa ke ki pe o le lava pa ke ki le fam matutu Sau no wha malama minsta ia valasi o se te malu olo tolu na pasi ai le revenue board matu inatu le kapeneta o le ono se lautala o lo tongi le tangata Samoa e Citizeni i so o se atunu i fafo, ai afeta la mo le tangata e le o se Samoa. Fa atusa e le iwa se lau valus fulu tupe New Zealand, e fa amama ai le toto o le Samoa e malanga i New Zealand, e o no mas fa finaunga. O mai e fa amama toto e avatu i New Zealand, e totongi cash mua fa ato afa amao ni ai le talia o se tonga fito se mai atu i Samoa i New Zealand. Nas fa manino la walau whionga whongtalai. O le ono se lau i le tangata Samoa Citizeni i New Zealand, po Australia, po Amerika, ai afeta la Samoa i tangata papalangi po foreigners, po ine, pe atau nuu i Samoa. O le mea silina tau, ai fatu se tusa le Samoa e alu i New Zealand, kwa wa uman whaimatu sa i linga. E iwa se lau valsfulu New Zealand, e whaama mai lo toto, se tulau. Le ma whaina e whinau i New Zealand, e whaapa ule whaama ana lo toto. A avel tato ngase whaama toto, o laila vea e whaama toto e ave New Zealand. E tāpā mua New Zealand le tupe cash. E tui natu, a le i o atu le ngase i New Zealand. Tasila lea mea matu ia. Moli mauvalasi, o lo iai fo iftu na inga ilo na ofisa mo tau le sanga o atu. Tala toi tuli loa le ua wha iloa wha alawa i tele se wha nonoanga o le sunga le wha whengainga ia Reverend Dr. Freddie Soalo mai Australia. E nisi o tai o au malanga o ngā duenga wha avai tai mimpu lenga o nisi o nei company o lo tua ia se vaenga o alo ma whanau i vaenga o ta ua i lalo.
O le whaapolonga ina I tutonu o apitanga o lo nofo ai, whaife au, so o se whaatonu ngā nisi o taitai o nei apitanga. O nisi o whaaseaia o fiai le polo ia, se whaenga o whanau e awana I vawe tōwha wha, a ia awai le inuina o awa manosi ma le whaao ngā ina o fuala au whaasaina. O le so na lafo upu masoa ma le mawhauwhau e whaati ngā ma whaafefe ai nisi o whanau. O le whaamatau I le whai o nili poti se tau le angaina I le malosi ma le leo ngā ruenga, o whaia whaatinoina e nisi o nei whanau, I lunga o pūlenga company o lo o ngā lulu ai Australia, whaafoia fo I pūlenga na mafu ai o nau tōwa atu I ngā luenga whaawaitai Australia. Ile, o whaasea, I le whaamaumawina se o le fua o ngā luenga whaatino, I le aso po daily targets, e peo lau whainga o pusa na tau manisi e whao ainu mera, o ngā ruenga na afulele a isa vai ngō whanau le vevela o le la o le pefonga le malulu o whaatoanga ai tusi lunga o le taitai. Ina ia tau le lei ai ia ma maua lunga ilo na tutongi. O whaasea e whaamano si o le whai o sao ngā tupe le whainga o ni li poti tau whaaleanga e whaalea o ngā ina ilo la tau ti ngā. O nisi e le tango fia le awa malosi po ufuala au whaasai leo langa ato a peitai. O ave leanga e nisi o taitai pe ale whaia whaatonunga soli tu la fono ma le whaavaya e leo whaatangaina I lalo a iainga o le whengainga bilateral agreement e le vau malo e lua na fua le fia fsoso ani mai o Australia ma New Zealand e le ati na e o ainga e ka le sia manu I Samoa. O nisi na whaanono angam whaasea ua whaao o e le sunga le whaawhengainga e au fia le whaatonuina o nisi o alamo whanau ina ia tutongi ni tupe I le alo o whaatautaia le porkalama. Ona whaato atu leo le ngoi le lisi o ilatou o le amalanga e ese mai ai nisi o sao whanga atu te tele ma tau mafa e pe o manufata se itulau fuo whaaleleanga maisi e le o ngawhatia e a inga ma mātua ai o ono sa ia lava e whai ona o le fia mau o le awanoi malanga ai New Zealand ma Australia. O whailoa mai foi e se vaenga o whaawhengainga ai o sui o ka le sia Samoa New Zealand ma Australia le lava whaanonoanga tele ile le ai o se fua whaatatau whaaletula fono, ta yala whaaletula fono e tatau o na lava hawa oina ai yalo ma whanau, ma lato taitai o malanga, ile whaato atu ua I leo Samoa. O le sunga le whaawhengainga ia sa o alo lo ngafa ma le tele o whaafita ulim, ma tau mawhaiai ma le mamalu ka le sia so alau pule, ma ta upu ua fia I tula fono, ma mata upu e ono fsoswani iai e ka le sia le vaingol soifua malolo ina le lei. Ma le saunga le mua alum whana wa Samoa o lo auto va atu I Australia mo sa ilinga manuia ai o New Zealand. Lau Samoa Entertainment TV ma na tala mai Samoa le fo I tula sa o poponga I le aso atayao I le lofo le tua pa soifua ia.